karbiang long along birta lo kewang pen pinang an kachilar ili thek long lo son si birta lo sitame pinang ando la swang bong pen de arleng deli hen lo arni wang ke klang pa phrang chenga birta lo lo la si de arleng deli along ke klematum ki klem ke dam la pen ke karbiang long along birta lo mate print media tum ki klem ke dam ki joy ki sungalam ka chini jia phan pura de arleng delia editor mate achabang aphan se pini chuphap iklo alang li la ke hai david hanse la se birta lo atum ki klem ki dam apu thak li je thanam de phrang radio nangkar jiduna rada tum phan kardom pajir pa phrang lo la penali phan sita me kardom nang pajir iklo ke hai kardom tangte print media mate birta lo ken karbiang long long ken angli tum ki arni wang ki klang pa phrang se ya birta lo lo pot si print media mate birta lo tum kuson se karbiang long along kapang cheng ma la so puthak nangli radio nangkar jiduna rada tum phan ti hek pen than ikjima kardom kalang do karbi anglong along karbi alam pen birta lo mate print media ki klang penang an ilitum arjulong lo la pen ke thek pon long lo ilitum pudam plote aprang british army british missionary atum mate american missionary atum pen setame birta lu nanga paklang pi la ilitum thek pon long lo la penan parta ningkan ko anu ne adak do ko ka phi ilitum diphu pen ason birta lu ki klang thek pon long lo pen ijahak abang ke hempreka movement a hot hempreka che songa tumpen alang litum a mouthpiece pusi punang kok po lai kapaklang sta me litum thek pon long lo seta me api media mate daily newspaper revolution kiwang lage 2004 api lo atheke 2004 a hot darling daily birta lu nang klang lo la so aprang weekly a paper ke klang penang anil tum thek pon long sitame darling daily 2004 a hut nang klang net pen a phi kap ala hai weekly atum sitame daily si nang klang don lo la pen hala hai atum daily nang convert det pen a phi sitame kapre akimi nang klang don bom lo la penan parta api 2015-16 ba laso ilom laso prang chet ilom lam an bangke penang an pang koi susi an birta lo daily ki klang do lo la pen ki ong thu ong evening newspaper in ani ang sam ki klang birta lo nang do set an lo setame koson ben ko pilo ne ki joy ki adim lo ne ki joy ki sung apor lo ne aphi la hai abi junjun amat non pinia tarik an bangke son pho ba son throk an abirta lo si du chot lo kala nang churu ik ulo nang lephan print media mate birta lo tum ko son pen si karbiang long along ka pang cheng mala so puthang nang liklar dak pen ki than ka pajir mi apon tangte nang liphan puthot ni linang kar ji dukhang tung lam thela pui khen lo karbiang long ke pamu heta li chi than lo daily newspaper mate arni wang ke klang birta lo ke de arling daily mate nang litum se ka pang cheng lo tangte nang litum ke pang cheng a hu nang litum ki claim ki cheng ko son se nang litum ka pang cheng ma ki du ki sung a ki joy alam nang li radio kar jora tum phan thanik jima 2000 api ba surihini api an bangke media hindu penang an pirthina hok le lang dam same kaching thor la pen ge kapa phrang thek ponong lo setame hala so hut ilitum karbi akheilo mate karbi alam pen arni wang ki klang birta lu kavidet a joine penang an akasik sak dulo atheke hala so hut nona son internet mobile budawar sayave majok setame la newspaper apan si tikilo kala pen ge hala so hot ilitum karbiang long aputhak chelang dam lo pulute kachi song atum ta dupik komentu si kopia gotona akisung ki duji ma kangkir kang hap ta dupik a pot si anutin sta birta lo phan si chiki phrong lo la pen ge karbia birta lu ka vede joine sai jok je karbia ra tumbang ke
bang abirta lu pusi punang kok po aring kilok alam kalite asamis alam hindi alam pen ke klang abirta lu pan si chikinang kok lo la hai hui kamatha dam mate kilang dam ajo ni karbiarat sistame emithang ipi alam pen arni wang ke klang abirta lu do vek nang ji la ho bu kamatha pen ajok si non alang li ke avidet lo arleng daily amahang apathe ka bang lo tum ke hai tipi hanse alang li bor isi surini ra plien ingkan ahut labang so birta lu paklang bor i der lo hala so hut chi thandam bulute non anabang ke chi jinsum me ason atheke ajatta be pin ateng lo table hini do computer isi do lapen ke news ko pangrum ji phan sta me radio lapen ke tv phan si chikilo pherang ke tum akhe lo dim pe news nang kilu ji aphan sta me bas along kalite fakes aphan si ka chikilo fakes sta me mithanga reading ave ho dukan bang along si chikidam nang ji lapuwai phit sta me chipaduk chipasung pen bang bom si non anabang ki akizoi kiang deng an sinang dolo pusi chithek ponlong lo hala so hut kangchir kilang ik chipupe anutin sitame imithang karbialam pen birta lu klang tanglo puka chi hok labang so rada tum aning ka chi parong kithek long pen ili kwan ma ki claim ki du ki sung abang ki chiteng ne det rada tum le aning arong lo puluti choklo pumasi chipaning jon pen ki claim hala bang so hut aning karong aning kang sam ason thot pinyar ni ansta me chithek ponlong le ason no jo kalang enang churu iglo nang lipan enang liklar dak pen arling daily atuma ki sung ki joy alam nang li ki than ka pajir mia pot tang te non het nang li nang ki than e de arling daily asai ke pangcheng hut nang li tum siksak o mate hormu hortar ka dure ason du upu tang te nang li tum hala so hut ki pangcheng a hut ki claim atum bang ko andulo nang li tum la ho hala so hut nili tum ki claim ki cheng a hut amunit ongdoi de bang pho throgan bak se do niliamen ining ta do erlanga potsi nang giza pona bang ke lanon karlitang ake hai tipi han se lo lapen ke lada kalong nang cherap dun non pithilang so arong asar ake hai sundor singh timong lapen an parta dr lipson rongpi lapen ke non btc along instructor lo sar sing tiso lapen aphi thu wang thu lo tok bang lo lameda me along kongchun bang barim ake hai joy sing tok bi lapen ke an parta non pwd board chairman lo ake hai long sing tok bi la son thak si neli mithang amata do lo lapen ke technical ba computer hin thu mulakur hanse longbi hanse sarbong hanse atum du thulang kalasi hanse la son thak si du ulang nang cherap dun atum ijhak phan bang ke imen ining ave thu erlon non amen ki duan ining ki duan bang ke la an hen lo la pen ke ki jor a hin thu punon ba adon ka pale dam along setame pinanga na korte tum nang cherap dun do alang li tum nang cherap dun pen ajok si adon same thon dam lo jor dam lo la hai huya pot si labang so pe para lo bang ke nang sing thang phun ason si thek pon long lo ja kalang nang churu iglo nang lipan nang li tum ki claim bang ko anduma pula so puthak nang li ki than pajir mia pot pumu pen nang li pu ingko ra hinni abirta lu du pulo hala so hut pen non sta me ja ha tum ge reng bom lang ki ong dunga tum ge ave junjuna mala pu si claim kredelo tang te nang li ka ma tha teng pulo te ku pe pot si la ha abirta lu klang ver un edet mate non anta pereng ver un edet la so puthak nang li e than pajir mi ichima neli ga chini da mateng pulo te ijahak birta lo bang ke kumane lidara tum alang li tunga mouthpiece ka chi salam ji aphan akimang ki du ko ka joini si kumat ne aphan ka papaklang ta hai pen gala ki toy ve ka tunga bang finance dunu ne det mate pador ne det apot si alang li tunga bang klang thu ne det tai kalang ma kalite kumane tumbang ke lapu lang le kun ke mathat he kun ke joine si theklok alim lam tin ko arjulong lok alim lam tin ko kamat
paklang det pen lamki phulok ta hai mini mina kalang ma kalite tangka maha re na hindu ka siksa ki duko ka pot ta hai kalang la so pot si duhui si inko ra hini an ba ka pepara lu karbiang long chi thang pluba phi bujta me piniar ni an bangke son pho ba son throk an abirta lu dum si rengun chot jima pusineli mathale kalang ahok pat iglo nang churu iglo nang liphan hala saputak nang li klar dak pen ke thana pajir mi pot tangte kasik sak apot sikireng un e pusinon het nang li kaning jedam la son thak si e karbiang long birta lu mate print media tum non abang ke nang li ka chinia teng pulote non lagi dulang atum ge kuson ben sikireng igbom lo la honang li kamatha teng pulote deliga chini teng bulote nona tum anabang ke ahok pet men ilidum India long ke media ki is the fourth pillar of democracy putang ne report si alang litum kija mate ki claim a hempu atum ponon ki claim atum an sita me media ethics media rona teng chi othip pen ki claim joini si alang litum ring un bom ta hai ji penan parta pudam bulote nona bang ke income source abang ke kidu ki kali sita me ko anma ki long putsa me ahok pet pen ki claim administration hin punon mate maintenance hin punon pusta me economically alang litum ahok pet ang thik pet pen gi claim joini si la subsuvet le long punon sta me karbia khei pen ge karbiang long ara tum sta me pirthe alam mithang api alam pen chi du nang ji la dak along ki klang kopi alam kopi alun ki klang si gi du lo ma pu ara dum sta me chi nang ji pu kamatha thip a joini si la non ki dulang atum ana bangke bor I kirsan pen seme paklang bom lo bu bang sendeli ki kroidam lo kalang nang churu iglo ke hai ahok pet iglo nang li ki thana lam tame tangte pamu pen ta meli chi than bom lo sai ki claim ya ki joy ya ki sunga lam ta meli chi than lo tangte nona bangke li pherang ke lam pa ili chi than dam sinang nang li ta inu da pherang ke pot si muni da tum ke chi than ke pherang ke asai ki claim ke sung pik pulemati tangte nang li ke ningkan ing koi so selo sila so sai ki claim lo pot si aki sung ma ki joy ma the aki ho ki phika ki thor ke tok nang li chumat et lo pot si phirang ki sai ki claim a hok sung uma la suputang nang li radio nang gar jidu na rada tuma panang li than pajir mi ijima kalang phirang ki asai ki claim isi ma thandam lo bulote sung o sita me isi hin ma thandam lo bulote la ke sung se jong pik neli personnel ma de neli jung kachi theklong experience bangge sung si pusineli chi puji kala athike ningkaning ko ra hiniang bong neli labang so kam ki claim sek kiduk kisung ko ano ne neli arni arwi chingtang et pensila ningkaning ko ra hini neli pangthang don lo athike kalang lo ki claim kiduk kisung pen apor ka chipinang pen le langdam bulute kilong mate hala nong nama bangge avidera teng apot si la so hin thule langdam bulote sung pik lagi kala seta me ihudi si 2012 an ilitum karbiang longa homoisa mate atmosphere ko son ma puge majok da chini lo hala so hut seta me kangkir kang ha pa hut punon ba law and order adum operation ki claim hut punon ba perthe ajat alun alam busita me media tumang ke damphun wangphun kala laben ke fourth pillar of democracy along sigido potsi sarkar amei punon barada amei pulalong punon na hokle dam busita me chitong dun busita me pherang ke tuma phana bangke adim aklong do man nang ki pido laben ke isi latumta isia society lo isiang deng along si dulu pa joine pena joksi muni da tum nanga chingki nanga chithanu same nanga ba prek da do lasi anparta ili ki claim ki dam bang ki imithang jungjung aphan chimata thepin pen rat aphan a hok kopisi ki do ki plang loma pu alam ka pachithang akama hindu bala so puthak le langdam pulote ili ki claim akam pen a pot rat atumaning nan karong lahai hui pen langdam pen si nelia bangke media mate pharangke akam ki claim bangke neli jungjung ka chimatha bangke sungsi labang so akam henlo karing mene akam pusi neli chimatha ji la so pot si non ning kaning ko ra hiniang bong
nili ki klemi sex ta me piniar ni anta majok ta nili phan akahi ake hin no nangi pu bang ave ba ithe bak nang pusera bang ta nili chi thek long le atheke nili rat farman si ki claim ba nili pen claim ra pera tum an sta me rat farman si ki claim pu rada tum nang chinia pot si akisung ba akasik sak bo bang nili ke chi thek dam long ave kalang hok pet ik lo nang churu ik lo nang li phan e na so putang nang li klar dak pen ki than ke pajir mi pot tang te ke hai non het ta me nang li e nang than lo phirang ke sai ki claim thek protect claim me pick person lo ki claim men ya sai lo kidam tang ning kaning ko ra hi ni ta me nang li claim lo tang te non mamat ke jo e nang li son kaprek a birta lo along ki claim bang atum se ta me e chipi det pen se rata sai claim lo tang te medium and small newspapers atum punang ho la so birta lo atum akisung non mamat karbiang long ke kupilo nang li kapang thek ateng pulote medium and small newspaper puatum nonomat karbiang long akisung neli ki thek dam long bang ke ili karbiang long arana tum maximum atum jasimet pen non uvi ki mietum kala print media mate birta lu aputhak la an ardi ki pi thek ponong le kala non an sitame isia uvi atum pudam der lo nang surihini aprang ningkan surihini aprang amahang ki thek atum abang ke hala print media akidok akithu kachumat long tang potsi alang ni tumbang ke pinyar ni an sitame aning do elo kala lapen ke alang ni tuma uvi atuma bang si labang so print media phan bang ke rdp pon chot ason si thek pon long sitame surihini aphi amahang ki thek atum punam der nang alang ni tumang bong pen 90 ba 85 to 90 an atum bang ke print media copy hormu mapu kachini ni abang si ki ong lo atheke copy pot ma pulote alang litum kachini bang ke lanon smartphone android phone nang iklang ajoni hadak along aphansi jat pharu ason stame chikilo sitame la print media ahok pet aphana bang alang tum la an rdp pon pede ajoni si ilitum karbiang long along small and medium newspaper tumang ka siksak dokoklo atheke newspaper mate print media tum sitame kachikia bang ke rat aphan kala rada tum labang so birta lo ipak along ko anma ador sia ke pena thaki kali arniwang sia ke pi pen chunam pen por hilo blole la da along ko pi alam si ki duma ko pi alam si ki klang ma labang so alam pen ajok chini ongdong alam chini pon po la pen ke i phong jong si print media long ban newspaper long ki klang lo bulote labang so alam ke ki vir ji ki pray ji la pu kan la so birta lo ingjir thang an matike labang so birta lo along ko pisi ki tok ma bang ke duvet po la so joine labang so phuthak along ladak along ki tok ji mate ka paklang ji aphan sitame ha news ka pangrum du na hut punon ka selama hut punon mate ha ki padusi aphan cabang atum kang chapa hut an sitame patai ko anone munhidet matha de da phi an si paklang ponji pet ik lo sitame non ovi tumbang la so phuthak la nardi pipe ajoine ilitum print media pu hormo bangke akatiku ka son si ilitum karpiang long thek pon long lo non sitame la isia ovi atum dotik ana bangke print media sitame non ason thak ring dun bomji pusine li kroilo sitame mo arni si labang so ovi atum jongsi dak ilitum phan lang so pir the pe nang chipadi et aphia bangke print media po hormuta dolang ni avinia bangke kamun thidam pen sitame sungkrung ason si thek pon long lojo kalang ahok pet ik lo kai nang churu ik lo la soputak nang li klar dak pen ki than ka pajir mi pon tangte nili nang li phanang kar jidu kang tungalam thel la pu ik han lo non het ta menang li nang than ik lo nona uve ki mi atuma bangke android phone nang ge klang pen ajok birta lo phan ki la anapor nge chipi la son thek lun long le tangte nona bangke uve ki mi atuma phan ke ili birta lo mate print media la pen ke technology
la hini se ka chi song ason se ili ki thek long lo la so ron ka chi dan long ko ana ka sik sak do lo la ko an nang ro lo birta lo phan la so puthang nang le than pa jir ming jima nang ki ru abang ke imi thang sa me chi thek long lo sita me print media po hormu bang ke no jong he le technology nang klang buzta me non an ateng pulote men le ki vir det ji ma ki jut kok ji pu hormu bang ke ka hok peding lo atheke ladak along bupen ili dum chi than lo isi alam the ka paklang je phan bang ko an bang pho throk atum si lang pang ching de ra phi an si labang so birta lu long ke isi alam the ma de news nang chi man unji kalang apot si a hok pet alam side lo un an bang ke hadak along a staff atum ma de sai khi atum bang ko an ma ki do atum sita me ami thang asai chiklem rep si isia birda lo long ko pia lam ji klang ma bang ke a hok pet alam pu ki thek long an ba a thik pet alam pu ki thek long an a phu thak si paklang pon chot apot si technology atum jong hele nang chi song nang chi dan pu sita me nona teng bang ke ki jut kok ji mate ki rem kok ji pu abang ke abar sa we a theke ison alam bang ke government atum punon ba public atum punon sita me mo ta la so a hormu mate la so alam du ver nang ji pray predet nang ji pu kamatha a hormu an bang ke non pu sita la so print media fansi nang chi ribom la ben ke ladak along si paklang pon bom law and order atum punon code related a hormu punon sarkar pen kachirap lo hormu an ta piniar ne an sita me print media long si klang bom la pen ke momo sita me nona teng pulote ladak along si klang berji pusi neli bang ke kroidam lo la si technology la pen ke print media kachimbo hong le pupi usame la bang swang bong pu kachit tong abang ke print media bang hai ji hai he pusita me nona teng si la pusidam bom ji la pen ke du verji pusi neli bang ke kroida kalang hok pet ik lo nang chiro ik lo ke hai nang li phan tang te inang li ke de arling de li pa birta lo long ke ki chenga hut pen snang li ki dudun lo pot si hala so hut pen nang li tum sai ki claim la pen pini an birta lo tum a revolution mata ka chilar la so puthak ko an aprang dam lo la so puthak nang li thanik jima 2004 a hut ki klang cheng pen lang dam lo pulote penang an akachila rabang ke dulo ang bong ilom la so media revolution ke wang ajoini si soning ko rahini puwa birta lo ki klang mo pen li tum chithan lo kalang sitame ko son copy pen lo ne soning ko rahini ang bong pen non ke son photrok an bak si du chot lo kalang sitame a revolution ki wan a last 2004 a hut pen a revolution ki wang ajoini si non sitame son phot suba son throk a birta lo bang ke du bom lo la so prang ke ison da vi daily ki klang bo bang ke hala hai ki klang tang atum an sitame hithi rui pen anisi an si klang ponchot sitame non la ki du chom atum an bang ke arniwang si ki klang lo la si hala so revolution alilu pusineli kroilo la pen ke la non ki du chom an atum bang ke son ko an ne akiduk kisung nang chi tang et pensi non an same du bom lo pot si momo sta me du verji pusi deli kroida kalang a hok pet ik lo ke hai nang chiro ik lo nang li phan tang te ke hai lamjir tang ho tumu tang ho hirjir tang ho uve kimi uve barima tum tame nang li tuma birta lo long tame nang paklang pitha pura nang ka chu yok dun tum duji pusineli kroilo tang te uve kimi tum aprang la pen non la so a la hai nang peklang pipon thapu alu nang chu yok dun mate nang chu pidun tum aphai ki bat ma ki zoom ik lo ke hayan te la honon anabang ke ki chenga hut pen le lang dam bulote non anabang ke aphai ki sun ason si thek pon long rong no kalang ilitum karbia khelo karbia la met aphan ki meang thek pon long le den lo a hok pe ik lo ningduk me alam android phone ba smartphone hai hui nang klang clear ko bang ke arniwang thak si nili kitok a hirjir nili kitok a lunjir ba atumuso punon alam hancha punon
nang paklang pi bon tha pu ami thang nang nga chi thona tum du kala sita me surihini ra krepho throk ma lom pen la nonil dum la high technology nang kang toi lo technology nang kang dang pen na bang ke la puson uvi kimia tumang bong a tok bang hir bang atum aphaya bang ke nilitum print media tum long bang ke nang klang uide da son si thek pon long lo ave jun non ana bang ke ave pin an bang ke pun e setame ko anma ili karbia khai along ke thek kire aphai ateng pen lelang dam pulute ko anma ki nang ki klang nang ji ba ka paklang pon long nang ji ateng pen ki chiton te pin a son sinili thek pon long la bang ke ningduk me alam jong si nona son si uvi kimia tum dam bom pulute lamet lam chong ki chan ji a hin thu bang ke ilitum aprangan at king kam chi jor je det a son si thek pon long rong lo kalang hop pet iglo ke hai la sopu thang li klar dak pen ke than pa jirmi ponang li phana kiro nang pe iglo tang te ke pa du sia kar juni li nang li phana kar jugang thugang tung la pui khan lo I non het taminang li than iglo uve ki miatum e birta lo long nang ga chi tudun aning ki hang ki thek pon long le son tang te la lamet lam chong hin uve ki miatum nang chi tudun uere da pot si uve ki miatum phan nang li lam the kupis nang li pu igji mu aphi akai ma the next generation bang si tum pudam nang kok po kalang mu aphi akai an ta jong si ilitum karbia khei karbilo puamat ilamet ilam chong awi pulote laki kichi tanga khei son si mandet po a hok pedilo la so pot si non pen ilitum birta lulong nang litum ba uvi kimia tum kabonda ahirjir punon lunjir alamjir nang paklang dun vek nang ji puneli pupe sitame nang paklang dun pulote nilitum hintu bangge kaiki sitame kurwang thunang pajer ponji kalang lapen an parta areng kilok alam pen cinglok kaprek atum alam lapu an ka chihunga kai hut ilitum alamet cipawir dun det jima mate cipang tang dun kring jima la bangke ilitum uvi kimia tumare deng si arpugi du pet iglo nang churo iglo nang liphan klar dak pen print media tum akinang uve kimia tum phanang li ki than ga pajir mi pon apot tang te age hai li ka chi thandam nang ji ke du ulang te ma setame aporalam do pot si pini ke ladakan le ili ripik check lo nang li ladakan ke wang apot akashpani di phuhin penang liphan akiro nang paper pik lo lapen ke nang li prang ke klem ke dam je long setame nang li